Isa, nimbola pinakamaina viokani, nisema tikumaina sinu vinakaendai, sa utitingona 5 na 10 kauna miniti matakalele may viti, vakana tikubirna sa handro ngoba mataka, sa tok tikumbangana ti, sa sosar baka roti kumer sangole ni takada. Ikim ni na wondo tikumbangana minibus, ikim ni mbangana wondo tikumbangana basi, sangol tikanu kono pakambula bikke muni ngosa oti tiku na ono na tin kono na miniti na kavi ni singa tu siti na ka vitu ni wolokotova mai Ingilandi ni kwenda na sema saratiko na bonua bakat turanga ombola tangai umaro tak ni sema tiku mingono kumarama kai o Salome Ramasoli marama ni loma ni korma i rewa totoka sartuna kena rei na mataka entai na kena rei na nunggu maramakai dini sandro muna matini singa na kena rei bakai sangga idambe talemai nimbula nimbula binaka Dove la pamarang makai? Vike menina daw siya matati ko may na vitalan no ay nanong ko bata-bata o nindo kilati ko nindo langan do na sere me dawara kira-kina na kena bo mera siya mamaye ya me baka ni maramati ko ni rewa na nanda marama bulangi and na sulit ito manda na rekena serenade si merto na may bibaka rati manda weekenda and mata ni ko bike menina vakanda may biti ka bakatalanga kina bibaka marutaki wira na wekanda mai bola tangani ena sigbina ko baka mbula sarti ko wira keda na wekanda ena sala baka turango rewa nimbula maleka Wakayanda tiawe be matakan ini lau ni rongola
sarong binakandina nanon to sere nan rekena serenades rewa nanon gubernur ni bula binaka na turanga na marama ni sana baka turango rewa era ni baka rong tuk mini kwarto se matal chunga mai e vida era vasu kina bono baka turango rewa bula binaka tadin gususana kilioni siamo sarti ko may Wellington ni New Zealandi di nasara marama tadingo klanyo baka na numingi ena singo binakani ko lemo na ngauna ena dorong wata sona servango endo baka bula sarangana baka nanan bako siwera nanti tumbu-tumbu so wera sa baka dengu iya menda na nomati ko na linga ni besusia ena senga ni mule davi baka dua ni bola binaka na bola banga oni baka rongo tiku mikina me baka usatu kuno utia sombe kan guara monte tiku na minibus ena non rongoli tiku idaka sombe karangoli tiku na non romoto ka baka ito kay marangoli tiku baka ibuli sa uting na lima na matakalilay may BTS sa masarto nga minggo ano to marama wulan do kay may bakawat ko natiko asan ro tiko na matinising ang bola tangania na kanire no kumaramakay na matinising ko sa makaya dami talamay bulawin na kamaramakay sa lo meramasoli Mbola vinaka Maramakai, vinaka valio na visuriti mai na yaka vinaka endai na vata vinakongo. nakabakalibu kero matangani o baka madal tiki mani mata beiran na bewakani era baka rongo tiki mbena mata kaindai se kabendai na no mani koro no mani korni vasu kena bonua o ni asusukina Vinaka sembarangan yun na vamadala te kio na yaka vinaka ni kua. Tau manda au tau rutiko na ngona vinaka ngo Maramakai mo kerana no muni vevosoti. Watala kena no vevosoti na viakani rando siama tiko mai na vata vinakongo ando baka muri e toka mai ke tumbaka sona tau toni wasa e na kaviandai sana rere mbaka ni matango sana no buki te mbaleada se saksaka kera mohosoti se reke na kavinaka ni kua nakavaliavu o wakambula tiki ani wekem ni keve na ando siama tiko mai na vata vinakongo we kede sarna lo we viti ni tu VSA viti VSA wurwur na guna dili sikem nikin na kalomo ni vinga rabikina o wakambula raramba tikiani wakambula tik me verto ibale verto maitonga verto sarmina koro arto mi waituri waktala kina verto mi rewai o bambula tikiani wakayanra tikiani ana eka vinaka endai vinaka na bambadala tekiau ana edangunga o Salome tumbu na wasa Ramasoli. Au ravutu mai na matangali o Naiviki vai na kiana koro o Lomani koro e na iasana wakaturanga o Rewa. Na ni tu iavutu e wakatakai me o Nauto Wodhi ka koto tikiwa na koro o Nandui. Au vasu e na matangali o Rara na koro o Natavea e na iasana wakaturanga o Naitasiri. Do wakatoka tu o nungu nau, na nungu korni vasu na korni marau. Bo ki tuli o kataltunga ki no ki tu wakavitating na kila na enge tawea. Ki tu lewe lima tu wako na vetadini, sa ia o neitini. Sa lengo nungu nau o kamineli wembataki, ka sembula tikngangoka o nungu ngei, o meria wakatulala mbalnavangi. Au sama taltinga wakandra ena matangali o ngarni tokalau ena kiana koro nawatuyamba ena tikina o tonga ena asana wakaturanga o Rewa na korni vasu ne nungu nau kau wakeadhani talngakina na tine nungu nau kena sama taltinga wakandra ena matangali o nailenga ena yavusa wakaturanga o nai wakavere ena kiana koro o watu karasa ena iasana wakaturanga te levu na korni vasu ne nongungei. Au saini mate ena matangali o mbau ena kiana koro na yavu ena kiana tikina waini buka ena iasana wakaturanga o te levu
Do kanaka viao nunguturanga kai, nunguturanga na itavo sa chao, ni nona koro na siti ke weni buka. Endo kunin dondonga kina ngilosi. Kando lo kananga kina limbu waivu ke kaisanga ni do mila. Ndo tiku na ni rosol soli, tiku mai viti ve nona momo mai tonga, o timodi tina viti. Kalasi vitu tiko e nangonongo e Del Cusha Boys School. Naka. Ai, sabi na kamalibu. Magbulit ko bi Timothy, Timothy tinabiti bakatalanga kinabi na non na momo, kaya bakato sa arat ko na matakan kuha ngol tika ni kuha na bakumbula bi na nomoni dorbo Timothy, kaya kita na ngwani buli medal kusha, marutakan ni Ronnie na may sema batatuya na siguro bilang ko rong rong binakabiyaw. Maramakay na nomo, sema tamay na nomo biwakan. Rong-rong binakandina o talita ka na nomu sa mata na biyo ka ni kinabonu ero to basukin karto siya makina na tumbu mo nimbya ka ro ni kaya rong-rong binakaninda rila na siya manibewe ka ni siya matikenda batatu siya bada maramakay. Hindi na. Pinakabaliw. Gaito ka talaga na nomu tuko na may na bonua o ni vakayana kina balata ng bimbi niya. Iti ko weekend tabi yung mga talaga umani tunduan na nung gumatubali tali ni tando reda na non ra bakit di minikend orto na tua kanda virto keda na tua kamu erto siya mati ko minikua sangol chuka na baka bule weekend doke. Nakabali besar. Baka bimbital nga pero turang wati mo ni may baka na natukon mo ko na limbu baka talaga kina na non na koro baka turang koro niya ngilosi auro ni baka din Nimbol pinaka turagan na ita, pinakabali mo na naman ni Vito ko niti ko may maramakai and nanon na nakavaka may nilandi siya nga to ka ni Bi Karaw-raw nanon na sasanga iya narawa lang nga nito so nanon na sasanga kaya baka iti ko na naman ni Vito ko ni baka naman na nakuribuli o niya bulimiki na may biti siya ay maramakai. Vinaka-maramakai, oyo wavuli, tika vonongo vuli, wavuli mai vuni ndawa Indian school. Ando living garavit toke mai na waswase ini tasire take na garav na tampa take ni tampa na titi o nungu nau. Wavuli mai vuni ndawa Indian school. Onge mai wakadawara na nungu vuli Saraswati Primary School i Dilkusha. Manitoki Sareani Saraswati College Manitomani taliani kina na huli tordake adha tu mai na nungu mai dhaka vaka visumi dhaka visumi secha. Totoo ka din eh. Ang marota ka naman ko na may ani o buli na buli daw Indian school kaulat Mm. ka man na mo buli Saraswati darida ni roko roro ni wekanda na India da mata na no muray ni relesu e na no mo buli na korni buli mo. Nungu reles o vavini vinakataka ni umei vuli ana korvuli verto na India o vuli dakina na o vuli dakina na levunaka Hmm. quando tu kuna levunaka o kilana kani vuli na no mo bula baka warau so nakatalan tu vuli ni kana itobo kaya bakar ndo ambeka na sama tik minggu abuli mai wana kurvuli baka India na kila baka levu na dava na vuli mai wana kurvuli baka India. Hmm. Velos kini ka umbu bavino na katakir talanga na nugungas ni vuli sombeka sara baka vengumbeka sombeka sara umbula tingo bavina katakir de nonra vitu koni tu nonra vitu mberi tu mai vikima na bunu kime msame indu yavkina sa walanga no yo bat kir talanga na kime minalyo ni kalasi batamai. Di na todo ko babinibina ka na nanumiran lang kas ni buli na no nalimi ni susu kaya nabingarabi na lomo ni bali ni buli rakin weekend menta may rawata tubango na no da buli bakatalaki na no da takadaka iya maramakay au kila ni nruang wali may balangi
ki mbola tanganya bat ke naturanga watimuni ranyo ni pamadal takamanda na yamba kidava ke na nomoro sasanga munrungo le maitai. Nakamaramakai o ni tuta liu mai me mai vengaravi ana mati valo bola tangani. Au te Vietnam ke o sangi sasangata ki me mo muri koe mai mo mai indoni vengaravi ve koe. O kina na sonaka ki ro sasangata ka vaviotini ko ki ro mi ave tu kina na uno levungo bola tangani. Sandi na kla ni na madhaongo vikim ni na barong tiku mai and the kilati kun na Fijian language week sa na madhawa and the bagano no mutiko kina na vika baka viti na nonda bosa baka viti ia au na numa wawasa tiku be maramaka e madhaongo and na soli tiku na ngau na veira na marama i tauke era tiku e mbola tangani mera na mai tala no vekenda and na vika era me sotava vika ndrenre kena vika binakatalanga. Baleta ni dolakana no marotak maramakai na nomo ni vitar-tar mai mendaro mai bitalano ni bakai bakan di taksaranga na nongo tatanra merong talanga na nomo ni talano na marama bola tangane baten do kilatu o ira na ngol mai na British Army sa na ngol mai bola tangane ira do lebunga na turang iya and the reda ni na bimbi talanga merong na nomo ni talano na maram baleta me lore talanga na dama na bito ko ni solia kena vi katanga os ni me zakazaka te kemnikina marama kai tama takamanda na tambani zakazaka boni tiko kinango. Vila ka maramakai o ia o vengaravi tikongo e na tamba nimbangi kala nimbangi kele levu ke na bola tangani na Networks Group Corporation Banking o ia o tiko e na tambana ni ve vakadurumi sanando e adana vaka pertania na recruitment specialist. Manda na ambaki da boni adurukina ena mbangengo re bikim ni na barong tiko mai bikenda na tiko ibalangi ene na ngona enda sadu kelatu na mbangera tu mai biti anda kelatu na ANZ Bank na Westpac go sa durmingo Bread Bank BSP sa chikungo HFC Bank of Baroda ya nambangi tiko nongo marama kai dotok na mbangi baitame ra mengilandi nambaki da manda ni adurukina nambangengo. Vinak mo maramakai meni na tikini singani kua me mateni nongo yambaki na kavitu ni singa na mbaki sauti wa dhuruki na mulewa na kina na bangi ngosa kena mbaki nduan me singa ndai. Kutoko bakawati. Nadhaba e baungi tike muni, maramaka e muni mbitene na muni volker muni dhuru e na bangengo. Maramakai ore ni tukuna ni senga ni rarau ore ni baretaka nunggu bita nunggu bol ni kerker ya awa vaka na dondo edan tik na Indeed awa bita ki nunggu bol ni kerker yo dona requirements me verto ni ikon dondo mo vuli mai nandona university bolo ingilandi se me recognized me ingilandi nga e bol tangane wosucho nangona kito bita kina nunggu bol kerker e baong kito mai batana na requirements embio mai ka ni numu experience numu kilaka watala kina vida batana yamba kina numu savaka putume na vaka batanga yo mona bit mai nunggu naka baong kito ni dina ni sinitiku viau na kena ibol me umai lewa na kina ndona organization yo ya nunggu bita tu menu kibol nunggu lew nunggu bakambota watala kina na nunggu
kena nunggu kila ka may na nunggu experience kuro nito kuna kin na nunggu apply makin. Ila na nomu wasa chukumai na nomu itukutuku ni vuli kena nomu tukutuku ni takataka. Kona ulutang sarangay tareo bakalibu may pakano mo ituku na ya. Na mona libu sa tuku naman gona requirements gona beka tuku Mm. naman university watakin experience iya Mm. na beka rorongo bakaya siyang nyati ko bikimuni iya na yalo nga baka ungiti kimuni maramaka muni imbiteni na numuni bol ker-ker baka manta nangol sarto bitar mikin nirto sa surit kimuni muni interview. Marama kai na wana ruana requirements sa tuko tonto nga na experience. Na experience ni taka watakena na nunggu na rutungiri teo may musami interview 25 na candidates kima mindambe wataketh na singa ni interview rini waksam takalish. Sora buka may England, narangole may Ireland. Sora ba kurui rava rini kambe kanala kurui ratukina rendre kina nengone ratukuna kina ni ira apply ta na post ya. Ngwana no background. Ngone abaka yalo mikin maybe na yalilay. Tu sa tengah veo en dona minute mo sa durme itu mo musto kuno sa senga ni raw. Kau kalau ngata kina ni nangono la kini tu rebiteo kini kau ni tuta. Sange itu kuno ko veo dona bosa. Oi ko sa wasa pasta kamay na phone interview. O sa mindurngo. Oi ko saranga pati ki kuli interview tiki kue tamata tu kue tamata talinga. Ko sange valusio talkina mulai vai do ramandanga na interview ko na face to face. Dina. May baka no nito ko na chukumay ni sa chuko na experience Reno Mm. sukali stali mande no mo si chuko may biti. Oh, Na tamarada manda wala ka takin may biti. Ni sembera no mo to ki may tay. na kamaramakai nagu past experience may nagu mateni nagu daka visumi wanandona kambani bahwa daka may mindful Fiji may mindful Fiji o may wuli dakina na dava na customer service ika sangay toki nandona kambani o Pack Leader Pacific. Pack Leader Pacific oli wararamba takatalkina nungu kilaka wana kabadaka wana customer service wana sales experience chusange toki talendona company o Centacom sange mi vakadavara ndondua na no dakdakino o Rosie Holidays kembaka o Rosie Holidays kebantu kilito ni company toki me kaungi me bolida kina nadava na face to face na mo interact with kira na customers. Mika quero imbita wat kede e bida wat namba kina nungu experience de customer service. Oni tukuna ni chinkarua namba kina experience chikina yo. Oh, sakto ko binakasaranga binak wali maramakai na nomu biba kung giti libo na marama lasya mat kumingo doon buli binak may Scotland seri matawake do talanga na maramanggo sa matchunggo may Pennsylvania sa East Coast may Amerika o now mi daw buli binak maramayano lilibo sara na marama lasya matchunggo ko era na ba kung giti na bitalo no ni ko nito ko na mayan yatik mo ngay mindful nila ko na Pack Leader Pacific o nila chini sare na Rosie Holidays. Marota ka na nomu taka maya. Chuko kin experience iya marama kayo nito ko naman niya siyang nito ko beke mo ni na kuroy ni beka baka buli. Ba madalta ka man na bala ko tunong baka sa mga singa ya ni chuk nga na experience ya waray na university degree. Naka maramakai nanguna uli
Nangono wale interview teki kina na singa le face to face kina ke nondro tau manindia. Doana taro, ambita mo koe, ko tukuna kina koe via, think outside the box. Nadava e kona kava if you were in that situation. Se kona kava da bona solve takava dava. Ke baka e doana ka e atu. Sulia bata mo koe bata kena doana kena scenario ke o gaurin tukuna. Mai kia maramakai, okay, dhaka taki ka na nungu past experience wata kena kau laku dhuruma talanga no vengona ke wata kira na tamatundu boskina ke bakar ngora laku dhuruma ngora kala me da vangara to think outside the box. So naka udhaka ba nangunu pamadala kena verto wata kena nungu mbitena nungu presentation na singa. Ndona ka nona mena rusga vul kalima ya sandona ka nona kadivyo ko ya nona kitu kune vyao. Sangetero ko ya na oi ko buli da maybe na problem solving o kota maybe na no more presentation but you don't have that the qualification but you have that knowledge. Mai ngona marama kai sangi tukuni kai wune longo. Okay. Kaya baka sabangu kaya bali sanungu na jo. Sanungu na dhaka. Vida bata ko kimami interview bata na singa. Kito lili mga may wana rosubul kalima. Kito lili mga kito ndingtek. Sadina. Kembali-bali kemni rosang buler to sa ni kalungata o ni doberto na lelima eh. Iyo Hmm. maramuka. Ah, totoo ka saranga eh. Dari go limu na kada buli da na be kau ni wasiti ko eh. Limu na ngone da do revi kenda sombu. Da na kai so sing buli bina kasara. Sanga ni tubi ndo na kuroi. Na da mada maramakai oro ni wase be ndo na marame barong tuk minikua. Na barong da ndo bitala no. Mo baka ungeti koe. Buku ni no andare da me kako ni da ndo revi kenda sombu. Me andare da na beka osada kabara. Aka. Dona nungu vakasalvin. Dona tadingu. Se ndo mak nangani ngu e warong tuk mena e kavina kendai. Sonongu na kenda ndo yalilai. Sonongu na ndo tu wikenda na wakasama au siang ni raw. Tawala mo ko tani mai na siang na bitiki na yo na raw. Matalakina na dona boso waka rewa urini kaya. Never underestimate the power of prayer because it can move mountains, open doors and changes destinies for you. And prayer works. Ni tiko biko na yalo ni o vena kata na takadaka. Tiko talanga biko na numangara vina kana numukalo. Ena ndola vana tatandola ndola mata una katu. Kaya kai ko kila ni korawa, ni ko na raw. Ma no mo wakasama nga mo viso takang nakutatani na siya nga bitiki na ayaw na raw. Amen, amen. Esa nga do na sawa dabut sarto kami bakarewa na no mara mangoni ko na no tuko na never underestimate the power of prayer. Di na to ko na ko ni ba matal takay so nguna baka na reba katamata esa na tuko na nga ay sayo sa sang tukan rawat sang tumundangan do diploma tu biyaw. Sa manang do na Stevie Kitty. Ia ke sa cukup ikan na bakang bauta. Na Stevie Kitty ke warai, na diploma e warai. Ke warai manangana kuroi, e na solibi ko na takataka. Sebada. Yan to maramakai. Nayalo nga may binakatiko. Sa totoo ka saranga di na saranga. Rede satu kunung ko na nunggu maramakain ko na yalo nga. Na yalo nga mi tundundun. May bakar tundo kami ina sa nonanrong na yalo nga mi tundundun. Nindono binakatu na yalo, sema binakatu. Nakatumba kaya dera tata songo songo tu na tata ndolong ndolong mai. Ya na bika ya do bina nunggu maramakain ko na
kena tandolo vi koena matin katumba enan dua lambangi vai tamer men bola tangani esa chiku kina en dua nonda marami tuki marama kai roni ba madal tak manda weekend na sei bola tangani la ban roti ku kina na turanga biotini. Kero tika na dholo ke Ailandi. Na tau ni lele ko Lisibani. So Lisbon. So kero tika na ngoi maramakai. Andina so tik ngoi Arlandi. Hmm. Oi. Ken bal ngor na sa ni Belfast sa na sa ni Dublin. En ik ken Lommendon o Belfast ke di Dublin. Oh, Dublin. Saan din na. Oh, totoka, totoka, totoka. Bang bulit ko bir kaya na wekan dito ki. Unisa kadibi arlan dito meno muni koro. Kerombo kalunga totok maramakay kay namuturang matakal. And nambag sahod si karawalingan dito nung duyan yun totok. Kero Hmm. monte na wanga. May Scotland, kero tako sa wen na mundo wasa-wasa. Kero layako sa riyan. Na mundo yan yung liwarland. Kero na naman chiko. May kero na ngande tele ni Arlandi. Doon ka na Doni. natalita ko turangan matanggali na namduyan mo yan. Manikataron niyo ko. Doon singa. O sa nang wali merla, di mo sa mite yang gona. O bangkoy, sarire na yang gona. Anang bulang amin na mus. Bala tinibiya kudoto ka ng raki may kiri. Isa. Totoo ka sarangan. Namba kita man raw sa buto karaladikin. Nito tata aliumai vekera o ia unge muri mai na rondondolo rosang bulkatolo. Oy. Oh, totoo ka sarang. Kimbal sa yang bakiroti ko nanumuti ko may Arlandi. Sa yang Hmm. bakitua, nanumuti ko yan ang bangking ko eh. Ah, Hindi. totoo ka sarang nga rin naman eh. Nanumu, ang buto kay Arlandi nga, tandol na matin katumba, o sa dura yan ang bangking ko. Roni ba madalta ka man na nanumuda ka na kaya ng bangking ko. May baka nyo ni ba madalta ka tikman ni so nanguna. O ndo wabu kiti mbola tangani kina se nanumudu bono may Arlandi. Nanumuda ka na ngoda manda na itubutubu ni namuda ka na bisina. Vinaka maramakai na nanungu vakavaka. Muna tukuna yo doni bebak drumi. Hmm. Parang duk bola vaka kira-kira mermi vakavaka. Sambaran yo lanti me kia wat ndo tuilio na kani nando tukuna meka fraud team. Ko me ka ndongi kena nungu vaka na basic nando baka sala takira na oir na customers kwer nando enquire nando ngir mai merando baka tataro mai sonangono ndo vakaba na nondra sosomi sonangono do vakaba kina na nondra ndo kere kere ndina umbeka awana merando kere ndina umai banambangi ve lima mbeka ngana pula na ve wambeka na pula nongu tika na tambanongo manilandi talendo na tambana madha tolu sauti o sangitarakina na itutuongo o sanganino amaka dona kauredakina na dakadaka ni kalu na kari ni daka boko ya kaya baka nando yalo vinaka yalo ndina takto na nando dakadaka. Senti na todo. Kwe, patang-patang nga ni sa ngole may bikim ni na email sa na iwala sa tuko ni may ni sa tostak tala no ni tuto. Marama kayo yom na ngona game kina yom na email ya dona kana nungu luluvu. Matene tamatau ba leda kina na itukutungu na turang na watingku. Dona kana ni ru kululubu kiro vital no taka maro tak talang okwe mamani ongi obakan de otak sar manangani mekya ongi reda kina na nona lulubu talangakin na ngani gue nona kau kwe doanga na ka ongi ndi botu etukuna kwe kana ka kwe viau awan di bawalanga me sembulo tu onau
Ke ambula tiko mbeka ngona onugunau. Kanaka nga na matakenda endo na mataka na vakasosate kedo irekeve na veokani o irekeve mena kor mera vinga mera ngirita mera na mera redanga na vivital no na kavendai. Totoo kasaranga benak balevo maramakai nanomu may wasay chuka nanomu litala no ni tumay nendo na matin tu liv Arlandi livi ke mami sarap tumbengan yalo yalo ke mami sarap tungan na vekangwa na mona libo libo ko ni salivai tiku tiku kina ka ongole ne nanong ni toko na turang awat timuni yang ko ni sali laka kasar nando nambangi rongo liu kakili nomu ni benua no sali tiko kinanggo baka da manda na nomu ni itu betul baka kaka tiko ndo na kau ni tuwana tiko na loma ni ambaki sa tingo matanda na nomu daka tiko na mbangi ngo. Naka maramakai niro nanong ko itubutuba tiko na bakingo. Nakake do batu takame monaro atana bakimingo batana katu batatan dondol balatana buli. Mewa muna bauti wana nongo buli. Dona dara katu mandola mai mai radio nongo mboso mai kaibiao. Iko mosana mona kia baka ube tomana tala na nomoni buli. Kito sa tubaro me kito na tokoniko. Bata kito reda na nomu kilaka. Watalakina na nomu dhaka na besinga nomu yalondina taka na nomu dhaka. So yana na nugu tubu tiko na ambaki mingo. Muna bata warmanda muna rakabkina na itutubo ko sa kitarango. Nagi tomana kina ambaki mingo. Sa totoo kasaranga lele bungor maraw takati kumay nanondaru betala no mebakan na kau ni waseti kumay nambangi uni lewen ti kongo doto ko nambangi vakita mera bikim ni nataro ti kumay ti ko na NetWest Group bikim ni nabara tatar ti kumay bikim ni talaga ti ko talaga na bunoy bola tangane ti ko na Ulster Bank sen Royal Bank of Scotland kena NatWest Bank. Doon ba kaya maramakai? Ayun, doon pinaka maramakai. Wow, reda ya toto kasarangan inda reda na bitalo ni kuwa gona bitalo no ni biba kalong gangataki bikeda na marama enda sa may tunggoy balangi lebo na nguna enda do yalo lilay so beka bikeda enda do kaya isa usa na rendi ni bali tumbe ka nga mo na toko na tunaturanga watingu era watal nga ya baleta na takataka ibali tolo endo talanga na takataka bimbi iya ke baka tandolo man do na mati ni katumba me baka ya tongo be Salome, jingomo ko me vitartarayan yan na mona liba-liba na website na Indeed, me mbite ni kino ko na dana, ka man kadiri sa ro ko, rale rosa mo kalima ran, kadiri may mar interview, o ko dubir na lima. Nabi bakal kang gati kini kuwa, kaya bakay soli be maramakay, mendubir to na lima, melita katake ng banggili munggo, ano tayo na biko. Nung marama kaya baka warang ti kumini kuwa, o yalo lilay ti kumbeka, siya ono nung mambeka niyo na senga ni rawata, na bika di baka kataka ko apply to beka kina, ni ko na baka kang gati kina, na bitalo no, bata ke Salome, iya Salome na nomu daka tiko ng bangi ni daka tiko ng gore daka na kena yao me na nomu ni tiko tiko. Naka maramakai na kena yao keo wondo na basi ana vetoriau toka rosanga vulu na miniti batana kena ve ngola ki mana ki ve basi ngunsal keo wondo na motoka ana toriau ngana tini kalima na miniti sena na stima ana toriau mbeka na tin na miniti se walu kina tin na miniti Sandi na. Oh, but totoo sa. leo Mhm. mga nangono sando daka tungai bali Oy. Rede
Dotale na matini katu beton dola me ai muni tak nga me bal. Pamadal tak mande na no muni tak me bal oni baka tak nga mo liba. Iyo maramakai wantak talanga na mona liba-liba. Ngauna nga niyo babak dona workshop sen dona dombe kana vuli sen dona kani interview ono nge ngola no nito head office ngui Belfast muli takaba kina kontakta kina interview. Sandin, dari dia mana mindful Fiji, bikin ni nabio kan Indonesia mati kumaye, na maramba kain goe, dak tu na mindful, na Pack Leader Pacific, liya Mm. sare na Rosie Holidays, o klani sobira na nomuni tokani maramba kai rasya mati kumingo, na vital no ni kuara maro takati ko na mo maybe osi, ni rawi kim ni muni dak tu na bi kampanya iyongo, oni sali tu sartu na bi na bangili libuya, Ulster Bank, Royal Bank of Scotland, but kina NatWest Bank. Mm. Kaya baka o sa tambe kayo doon na numito ka nila kakaka na Mindful Fiji, dama daw rin iwa sebira marama kayo salome, na boss ni biba kong giti, may na Mindful kinabimbang gililiw mo. Um, Doanga na nungu wakasalorini wasia ni kendanda duinditu na nanda vakasam porque nanda rini tora na ibak bubuli sana buli dak kesa tiko biko na yalo mona toso ona toso tiko biko na yalo mona vaungiti mona osana sindrin chuk ngai ke e chiko tale sona una ni dak urni kila ni anga kena nungu kila ka dak ona gitu kena mena toso ngai liu. Sa totoo din eh. On darulu sukristal man din ano mo banggar da na matiningun eh. O kila nyo ni bimbio ni biti runong dulu sa katulu. O ati ko boleh mbak ngai vale o tiu sangai banggar da. Maramakai ke ona talno takalistal na ronondolo rosibul katolu. Um, Nongo sange mbutu ki island mai. Sembara mandangan nindo na pula maramakai. Sa apply tu panando na cabin crew verto na EasyJet. Sama ni orto bakan donu ya. Yo, dana kan naka onole nugulito kuna verto. Balat na cabin crew untuk mukila nangalo. Muna tu kuna kan dine ayo hotel kila nangalo. Sanga itu kuna via o dana training conductor. Sini dona ka kita urni baka buli viko. Maika na vivive kina nungu waka nananu. Sange tu kuna toki kai longo. Sanga na melakukan kuna li dora kaya dungo na sini ni ona terkila na dau mudakau. Sama ni kana ka ve dona doni to training conductor ya una nungu taka mai. Ona sinrawat tamu muna waka muna bibu kek. Sama tu retal nunggu sivir tu sama ni biti o muli check-in agent wana Belfast International Airport. Nunggu tumikia eve ruambek ngana bula nunggu dona bula nunggu taka tik sama ni merivia we endona manindia sama ni tukuno kana numu background no iko Ellen experience. Kito bena kachik mo lande me wana nito sange me lande wana tu tambana na operations. So sange mani landi ka nunggu taka tumika edo wana bulo April nambage ronondolo rosubul kapa mani otovi mate baleta na kutkundua ngai tunga mai gorivito mai rakadaki ke usinga ni mai do vai dana tu na climatize sa tunga usa ngai sarma ngai ma ngai rakada sa mani vengu tumia mai na bulo April kina bulo oktob Sangai bito nung bola kere mo ngole may nang bangi. iyo
Anti, na redia vida na kandara ni bulida na no mu wase chungora no mu itala no ke baka me siang ni dora ulumbale ni Mm. tobole mo ni apply ni na tamba ni wanga buka me baka ni maram ni reo tok ngamete na rara ni wanga buka me no sur se bada Gila. uh, toto kasaraga sa ti ko na no mu tourism background na no mu daka na Rosie Tours ngere de zona Rosie Holidays siang ni Mm. bakai dona kai taru bike munitu andi na ni unit ko ni anyo hotel klanangalo o sembi tanga na no ni bol ker se bada Iyo. Iyo maramakai doon. Dina. Mm. Ken bal na kawan ni wase chukuni kuwa ni sulebi ko na ulumbal me baka Mm. sakto to na men gorir to na tamban ni wanga buka kaya baka hotel klanangalo ko to na baka tabuli ke mo ni na nangalo Iyo. Din. Relang ko, dotok nga na maramong go irnieta, bulu na ka irnieta, sa tuntong mengo ko, sa to ka lang ko na reo riba, metuling kalokin. Pinakabalim sa irnieta, pinakabalim bikim din na semati kumay. Naomi daw, pinakabalim bikim doon na semati kumay, na East Coast kay Amerika, malo na daw biba kung gititiko, and bimataka, maramayano, tiko talagang go o kulani, bola-bola, pinakabali mo kulani, bola-bola kay Poliasi, bola-bola, pinakabali mo na semati kumay, kay Siri Matawa, kay bikim doon na semati kumay, bola tangani. Totokan din na ninda may bitala no bat kay salo minikwa na no ni tala no ay biba kung gitin din dari dan ni siya nindo nakaba kaya baka tao ta nakawa binakatoko me buka na wang buka ertuturi ko ele taka na Belfast International Airport erawa sa durung ko binambangi dari di ba na maramong ko na bunada bangala ko kina na tandolo maramaya kai sa sember ni may daban na daru bitalan no rotal nga ni wasetal nga may nabito ko ni may bitura nga wati mo ni Vinaka maramakai. Kyo bitambaka dona roni beba. Ana sani roto todoko. sa Ana kyo baka mutuko na na bitoko ni na nuguturanga na ita. En ando todoko sarga. Na en dona ihwol. sa Ando bitoko ni na nando tu revitio na vengo na ke. hmm. Naka. Totoo ka sarang ya bikin dan na marama bakawati doto ka na ulutang ang bimbing ko wase maya salome na rabito ko ni na turang awatinda may bakanyo kenda and duangan na timi sebada marama kaye Dina. Nabulanda susumikina sangge ngole mayo nandor turangan ita sangga mindoro nom rumah tu bale ro sangga sasang mon ro to sobate Hmm. uklar ngonongo dana babi di bina ke kibwa na turangan ni wani buka na sana baka turang hotel lebu na non bito koni wana maramakaingo maram ni rewa na non sasanga taka bitiko may biti na Mindful Fiji Pack Leader Pacific aliado ko na Rosie Holidays Bruno do Rosol Katulong wali Arlandi le sasangang ko sa takatakating ko na Ulster Bank na wili na Royal Bank of Scotland bati na Net West Bank totokan din ni dareda ni marama bulan niya ni napuno libunggo ang bola tangani siya kan yalo lilay etir yalo lilay na maramong ko siya kan dami tsuk na ibalik kapag baka yalo lilay tiko o ko imbite ni na idana may imbite na bola ker maramakay dhambi kana no mubosi ni biba kalonga ngataki wa sona marama era tiku bolingango e vale era satiku mimbola tangani ena buku ni bangara takalak Vinaka maramakai. Ndu itu na kenda na marama. Sona do tatandra tak tumbek na le tak na be tambay bola tangani. Do anu ko baksala na ko batuko na never underestimate the power of a prayer.
Kesa tiko e wuni alumu, masulaka lolowaka, kesa tiko wuni alumu, kalaukin. Sangan indona kain rendre. Ira kuira vi interview tegi tiko ira tamata tiko nga, oke tanda tamata talanga. Sonaka randando unduli obuli da bakaliu, maramakai. Nangono sami daka kinongo na nomu dinata, patike na nomu ona tarongiki na nomu tukuna nga bakandondo na nakia baka sanga viku, setiko viku. Mona tukuna nga me kia baka iko rao ni odaka. Mo kota tani nga na senga, mo bitike na iyo na rao. Andina kandina todo ako sarangana kau dito ko na may ne uira na bibak tarong iti ko ratamatanga eh ratamatanga bakatiken mataya kinakaru au talita kana kau ni wasya maya mo tukula nga ba tando nakai tiko bikem ni kina kai sen siapa na Dina maramakai. rede da rede na no na tukuna ba tando no o koe na be kai sen ni tiko wa arto tukuna nga may na tamban ni takata kaya apply kino koe kituro ni baka tablitiko eh ken Balet, balen iyo teman mai kai kosa tiyo maramakai. Balet nangono nali tarongki no no tukuna sanga vio ni wol. Iyo nanu kilaka ayo uring daka. Nangona biwatakin na nomu presentation watki koe presentation mai koe bakai bola. Na rereki na kinandui. Oi ko taka bane alondina ni ovena kata. Ana loreka ambale to koe bakai bola rini lakutunga mai e taka taka. Buneka nandu assess takikin. Ana nunggu nakau experience tak. sa kandira saranga ang kondo na bitalan no e biba kong gitindina me bakan yo maramakaingo siang ni tikuban na i bola ni Kroy se bola ni beka baka bule na university me baka kata ko mo ko e warai saranga orin dono ko chikuba iya nakanga chikuba na marama wekangungo na yalo eh ko chikuba na yalo ni no na suli ko yani me laka Maramakai sambo kami rendina na vitalo ni kone lebu ni weka dera samba tiku mingo era tukuno mai ni unge tira saranga unge tira kaya na usu tu ni nunggu bata-bata maramakai na nunggu bata-bata libra saraba tiku mai sorsa samba tiku mai Scotland don't believe binaka na samba tiku mai Scotland ben tu leva tuku nunggu ko ni totokan din na bebo saying ganito laba na bakasama ni sama itu baka bulanya nandoon na puno yang may nonda Sar-sarti ko kaya may Scotland may balatangane kaya maramakai na no mo may dambe bat kikimay minasing binani ko sulibi kimay mi do na yalongu nayalongo ni hindi na ni siyang wikim ni na kuroy baka muli na university chuko wikim ni na bikaw ni sa nakabot siya na experience so you don't have the academic qualification but you have the experience so oh biba kong gitkin wikim ni na barong ti kumay gondo na italon na binak waseti kong go salo mi weekend even if you don't have a certificate right if you don't have a diploma if you don't have a degree but you have the heart to apply go for it toko ng kaya maramakai. Ito ko na maramakai. Baka na website naman may baka nyo ko na na Indeed. Nangul sa latap talman daw ron biba kong gitikina. Weir na barong ti ko may merabang karata kakakin. Nakaurni kuna na indeed na website ebinakan doon. Ambalatay ko rin yung redekin na numu nakaya na numu kilaka wat kinakaya ngandrebi. May ko rin yung apply kino so nakaurini itu kuna indeed website winak. Orini ni wangarada kakakin. Anti na. Baka dapat na nung mo curriculum vitae, na nung mo CV, may baka nyo kimnira kakati ko na tamban ni recruitment and tamban ni bange as a recruitment officer. Dabay so na biba kung giti mo, mukikimay na barong ito kaya ni ang kanang biba na nung nitukutuko baka nakatak. Um, nakaurini itu kuna ndole bundo waka sandole
exhaust takana personal information baka mendo kala copy takana non receive na CV na baka madala oba madala taki ko nga balak na ithamunga ko nga batanangono ko na may interview kina kaya may nagay tarongi ko na siya dabo ori na ba madala taki ko manda ba nakanga imbimbi ka na no mo kaya imbimbi nondo na no mo experience na no mo kila ka na dabo ko sa buli tatme na buli daka bo sa boto kia na siya rawata koya endre imbimbi daki na buli ke bato biko ke kubeba mbita mai na kali buli ratal nga bade na kambimbi ndondo na experience eti kubiko Hindi na, kimbalimbala na personal information, nanguni ni bitartaro, nang galibang madaltekin, si Bada. di na iyo Hindi na. Kimbalibitak nga sa nakitukutuku matelalay nga, may libo nga na itukutuku ni Bekaw sa nakabot. sa kabuti so nanguna ko yun daw bitikit bambibita lang nga na work reference yung bimbi ndondo mondo bita mai bana no musibi so nanguna ndo lako yung na nito email ndo sulimay so nanguna ndo mandanga na page todo ndo na wala todo como bangara na buno tikina na experience na buno evak sus mikin na butkina work reference ndo mandanga todo na ibola ya o so to ke tukin na kambalit ko so ika isang so tiningan re nganiti me mbiu mai bali bitanga me bet kemni na li interview na ngona kemni la interview kina kemni na gitaro yung moni ba madal tikemni Hindi na. Kimbal na work reference, na kambimbi, may mai, eh? Kambimbi iyo na work reference kena work experience ko kambimbi dondo Hindi na. Oh, totoo ka nga, eh? Beba ka na interview, may tal na number di teleponik na email. iyo ko me idake may wana personal information me idake ko kambimbi mo bita may bata no mo bita may no mo hobbies no mo le wili bola kena ka kenda ke rani wili bola ndale mama rose ndale gay ke ndale gele siwa se daw bata na ngono no mi taruin kina kenda nagi me wikile ibunakakin Total na kambimbi si bata maramakay, may dombiyo may na number di telefoni, o ko nakakatiko. Ba't so nung tandong giren, gay warito ni nakadak. Hindi nang dotal nganggur onando abom do ko mek na update ta kina no namba me do on to nga no mo telepon Hindi na, hindi na kambimbiya, weekend na do apply na nakadaka, nanumuti ko ya, nanum telefon me nakadakatiko, me kunyong giren, gay waring tanggir. Baka na ba maramakay na email. Do so talaga nawekan, do, wasi limutumbe ko ng email, gay limu na email, sinin do lawat to. me biu nga me endua endo nga na email nga revi balet ko sar nga na ngi no mo ni bitar tar bat ke kona recruitment specialist um may vikito baka vikito na mambangi kito ba baka group tu chico ko ve interview tek na telefon yo sapas tak mai sangay chico talento na tambano o kito ni uti non mi face to face non mi batarungi sangay ti kwento ako na no muni nanguno sana nanguna sana sulikin na bi ko na bibandun yung may dakdak kito sana ngay kolota ka ve ko narto na uti ni tambano merto na kimni na bitar tar kina no mo recruitment process ano mo Ya maramakai ndo man tanong boss hindi ba kasal bir na barong ti kumay posibo ira na maram sa dindeto ng ruti vale sangay sa sangat cukup mera bangkara takataka torman sara tukunya ni misarang wal member may interview dabo no mo boss hindi ba kan reveira ken ritubaki ken non baka baka raw merang wala. bila ka maramakai ando nga na nunggu wakasala
Be yourself. Do kwenye wangu na sonanguna. So ndoli interview menando dolo lenga takatu na accent. Sana nandi bos. Just be yourself. How you present yourself is who you are, is your personality. Kaya na nung kupaksal. Rede ya, satu konsep tengah maramakai na kena itu betul betul bakarewa. Be yourself. Siapa tak pakai? Hindi na. So you don't have to put on too much. Men siya Mm, minta lo malang katakan na non tapos sa baka peritania siya na accent ko tung tung ko just be mm, yourself. So nanguna, when you are so original and you just show yourself, that can be a plus. And ano mo Hindi ni na. Paul Kerker, si Madam? Hindi na maramakay. Hmm. Totoo kasar nga. Total nung kutaro na buko ni tambanin bango ni tukinango. Sambo so nango ni 2K sambo Paul Kerker yan. Maramakay. Motukun na kantina waray. Sembar nindo nanondo nango ni toke se bola kir mai. Kena tumbek ka. Nyona reda beka. Lagi But sembar nindo ay se bola kir mai se. Antina. Ramada no mo boss ni biba ka ungkiti na sigo pinakanikuha. Bir na wekadar chukumin bola tangani. Kaya kaya na no mo tu merli dakay ng bangi. Do mada no mo boss bir no kumarap. Um, Nak maramakay. Ndongan ko bos ni baksala bir baung ketinga kaya baka uiko kila. Neto vi ko na experience na background ni customer service. Ni bitar mai. Ni bitar mai bi maramakai se oni ranyo bitar mai ke baka ni bangarada kada katuna opportunities. Viki mami. Wana vege verto na tiko mai England, tiko ni to Birmingham office, Liverpool. Me tiko nga vi ko na kena along dina. Ne vena katana vakavaka. Sa da tinga ngo vaka itoke then da bibuke. Tubarao. Rede Totoo ka baka uti abi. Kim ni nabi akani. Ngunit ko may bola tangani. Kaya kung baka doon na mo ni tatanda mo ni takataka ng bangi. Satu sarang tungang kondo na nonton ngoni tuki. Umarota ka ni madongo solid chukubira nonton marama ni vitir satu membola tangani. Erna may waseti ko na nonra sasanga baka raka sasanga baka baka bisnisi ya kani maraw ni sa matay sarangan ni marama. Siya matumini ko salome rama sol may waseo ko na bitamba na sasanga kina baka raka na noti ko balingor may arlandi kaya nabe kaya ala ko do rumah. Non biti-biti mai mengolea ni kita. Mana makai au sole talang gona ngona bi kemni ketiko tandona kau ni bewas ya ber na bakarong tiyo. Vena ka maramakai. Dongan na kau bewa sevirna lalai. Kemni mbaka na bakarorong mbaka mai sa na nili sarab mbaka na porkaramongo. Dongan nunggu paksal vi kemni na bakarorong. Bakarorong ve numu nau. Bakarorong ve numu gay. Baleta na nondo bakarorong na koti kenda ya bakayawa. Ndona puno iko na sangani tanra ona ya vikina. Sanga walangan no ya utumbe ka talang tutal tunga sona tazingu ratungo be sei burbura batongana na bakarorong. Nando dinata na ve kakeve na wuli me kuningola ve na wuli. Batalkina nungu baksala ve irna nando sama tu mena bata-batungo. Doktora tumbek ndonel ni se ubauget tumbek ndonel ni kwa ndonel tazingu senganingu. Sar-sar tek menangon ni kwa. Ko bakan do nindo redi ko sombu. Ko bakan do nindo yal lelai. Me bakan yondo tukuna bakarawa and never underestimate the power of prayer. It moves mountain. It opens doors and changes destinies too as well. Ndona kaundo sangvando nindo bakalasu ya na ngona vinaka nikalo. Na ngona vinaka nikalo na ngona vinaka ndondo abiko.
Naka. Totoo ka bakawoti. Rong binakandina na nomu viva con geti mai na bakrong. Perché muni nangone di barong ti kumai dona kambimbina non ta bakrong e vale pero na no mutum. Um Mm. Ani to may ani ka kunya lai don't underestimate the power of prayer. It moves mountains. Sa totokan din. Um totokan na no to may sa ngono binakangana ngono ni kaluwe. If it's meant for you, it's meant for It's you. good. Eh? Dana dana ka viawasya Mm. sembarangan indo Don't. nangono me te kubutak nampang indo na wekang indo no kuitoka ni batak. Kamu ko viau na bosa. Oyu kero bolo bo kera tak batame ke indo no kuitoka ni tanga. O kero bakai bola ke. O sini pampo teni na soli biko. Dona dona bosong gitu kuni biko. Kaya baka nandola viau na nungu kalo na katumpungo. Na sangatal nindo vi kem ni na songota. If this job is mine, it'll definitely be mine. Yana kau be o wase biko ya. Patalakin na nrendro laku dhuru mana mateni ngona. Nongon ra bari yo kin. Vi ngona kita nga untuk zamana tik-tik randu tarungyo. O kem ni o sagin do pamadal tak ni me viti. O ira madanga baki rasingkila no puno itiko kino ono da panu o viti. Sagin do pak madal tak. Pamadal tak tubir na puno. Dono kitoka ni kirondo tak patang ono kirondo tak pat kin office. Do tali tako na serva ka viti. Sando lindo tuvi kondo na serva ka viti ko mendo plita mendo baka baharunga tak tu me baka tangi tu ni office vi ko. Siya idea da ka kunin da mantuala kampe kana bunan da butumikin siya ba balitin ni raw niyo ba kung ketin du da mo tonga no mnitik-tik ngori marama kai pakai Todo teri mundo tem matera na assim. sinin bongor. Terra. Nengo ambitik serame no tubuzi. Oh, totoka. Rong binakadina. Labitan lobat kay marama kai o Salome, Ramasoli, may waseti ko korito ko nanon maruti kibiti. Sambole do matang arto nanon ito kan sarto likara matang aso nanon arto ser. Mela kilang to ya terima dal metarong man ser da man sa suli na maramgo. Rere tumbek nan reken ser nedes, siya nanon arto ser Dono may wini buka. dono sara maramakai na sa serenga menakor na rekena sernidos. Kwa serenga ya kona ser kundo onto lo mani bala tak. Eh, Wala kena ser din na nunggu ngandi. Me verto me na nunggu korni baso. Sa totoo ka sarangay. Leda na rong binaka ni nona may biyo sa ito ni ko weekendo salome biba kong giti din na liw ni tam sa kaya ni rasya mati kumingo en bisa ibiti na bisa iburubura en non ramaro takati ko na ni rumay bital no tiko ni ko kay maramakayo salome ramasuli may biba kong giti to weekend. Weekend na sa chukuitay ali mo nang ngunen dos tambe ka nalolilay beba kasat ko ni meo ko en total nga naman ito ka dito kuno ba en nasiyang ni raw ni otor na nakatakanggol nagiro nga na kang ito kuno sa alo ambiwa ko ba kalos yan na bekat ko na so you claimed it Mm. kabimbi sarangay nanong mo ray na bimbi ni nung tukun na nakatakanggo nanong saan din totoo ko sarang maramakai iya okla Mm. din na parang tumingin ko na maramati na muni kero nito mantangan na mo boss ba en kabilis yan tayo. Naka maramakai ndonga ko sabi ave na maramana tinango gay vatiki game bali ndro na warong tik mbeka mai na kavi na kendai sama takletik me viti vila kavali vo vila kavali usar na ve susu na linga ve susu na nguna do mbetu mbeka na vosa yo vabina vina kataka na vabubuli vakatina dina ni um, Samuel toko nau
Ndona ka nugu vavini vinakataka na nugundu tu taka tu nangara bichoba ana vinguna keve ana vinguna keve tu lak thur mana bal tak si bal na ka nugu vavini nakate kiamro na tinangu ken ro warno ngatik menaka viongo menaka bali besar na nunggu mei tunggo sanga wala ngani balet yao balet ti kiamun raururu na visuson ro takabuto mai naka. Sebenarnya bale besar maramakai na nomu bosa ni beba kan take na ling ni be susu don dia na nakai wosivi na marotaka na non be susu na non tangase weekend sanga ni bakal laka na bonua and sama itu kini ke bakai tiku na elo ni bakal rongo ke na bakal roko na non tolo ni bale na sanga ni baka taratutu taki na bonua ikuti kende kina na kalowe terus sama tal cakap korto na tua kamu ni apakah bulan mantap Mm. virtu? Naka au nak maramakai Novambulat Novambulat ik werd toen mij bekend sarna tua kangu orona tua kangu o mela kelite varona nganengu bete bete roki chosese vinak sarvali abuna evak bubuli na bosa do tau yo tondo kilavinak ni wanin dundu sono ngunandu mbena bosa vertu yo babini binak tak na nonrutundu bosa biau bosa ni biau ngangataki ambiva na ngani ngucho ubambola tike ni veiko unanga iko sar tik mengo na puni ni bengkara minamboro ubambola tike ni veki amni. Sebenarnya, kebenar balik besar meramakai nanomu um, waka bini bina kati ku bertona tua kamu ni memakan yoni tini nanomu ni mata bubale klanir tonan do bang demini ko bakal besar na tua kamu ni apa bini bina kai na non to vito ko ni bikim ni sengan ni bakal kana puno ni sali tu kinongo nanomu laki vito ko ni tiko bena turanga wati muni. Oto tinga o klan ninta bituga sa munina turanga nita tuanga na nong bosa ngani baka binibinaka en non bito koni o turanga nita bekemni. Ayo nak maramakai tortal tinga nungu muna bapak takin na turang na otingu klani ndambe tiko nungu veito konitik nak wali abu na nom do tura viti ona vengo na keve nom ni vito koni klani sin laku rau laku nre tok yo andor babi nak tak tinga kin makalo na vengo na keve nandor tutungan na vengo nandor umpul na vengo. Nah, kena balik besar maramakai sekarang mulai dapat na lubem rotorbo timo di tinabiti klan sabah baru tingo malaki buli tiko del kusha awak bini bina kuwa na non na mata tekim rotiko na nom rosa sangat tiko bakata kata ke Merlandi ka nandola ngona dosa na laki soto bata ka bula bata na bono libungo mai Ireland wak bini bina katalangan na ling libe susu turanga tamamuni o kami ni libe bataki wakatanga kina maramati na muni o mereya be bataki wak bini bina katakan na dormenta batan mata ni kuwa sultal tungo na ngona kento talaka ni bewasea ni sembere ni nangai lang mandang wona no ni ser mena no ni korni vas mena tinikina na no da bitalang. Naka na mabea babi nak tak ngana nangona vinaka ko babi nak tak ngakin wale setela babi ni vinaka wana kalole mgo chobo ano no suli arau tiko na ngona vinaka ngo mumain dambe mumai lewe na tu na bata vinaka ngo anaka vinaka endai babi nak takir talanga vi kiamuni na sar tiko mai nando lewe na tu na bata vinaka ngo kilani viva ongeti nando viri itu babi nak takim ni tika no menindo sama tiko mai na mata ka vinaka anaka vinaka endai usap
Talakina ve ertona ve matu vale ke sar mai vale Waituri, Rewai, Tonga, Cornivia, Nandi i Nakoro mai Nandoi i Natavea na ve Nakoro ve no kuturanga na ita Nakoro na ngilosi na city na yavu vambula tikani ana kavi nakani. Vinaka mundo vinaka bali besar maramakai salo meramasoli ena nomu sulitu nomu ngauna ena sing vinaka ni ko klali sambong itiko mai Arlandi ena sing vinaka ongo kito salika talautik ngo Amerika bakatal ngakin vera mai viti sanga sasanga tiko merongoleni bul kina norongoleni raka ya au musiki mamitiko baka vinaka baka mundo Rike muni maramakai ena nom ni mitala no tu wike mami. Leu saraka ke mami bulida. Na yalo ni kwa ni sukai muri, na yalo ni sasanga na yalo ni baka rai bona kalu. Na bimbi ni masu. Ke na nonta baka na nonta dingoma na bika di bisangole me weekend. Kaya tali ki na wike muni na nom ni vitalo ni kwa ni wareng dana kaya tao e matamun. Na raka banga oni bina kata muni biteni kina na muni oni sulia ni kina na yada ngai baka tau orto na baka iyo se baka sia iya na nomuni biba kongeti ni kokla na lewer na bitar mai ka baka so bikem ni oni bina kata muni bitar batike salome ni ngai bitar mai na nunggu messenger cukup na nona email bat kena nomor na nona nomor di telefoni ke so bikem ni oni be ngole ni nambange ni be raka se oni batataro ena buku ni beka ni bula bakai lavo bola tangan sa ti kong do na nonta ngone ena tamba nongo na ko bali besar nongo maram salo menolong besar bali bikem ro baka biotini ro kalong ati ko total ngona anda ngai ngande ni Arlandi dana gali sotean gali duane na bilo nroni moli se domboy ena nom do tau ni lebu gor me Belfast. Nakawali maramakai, nakawali na visureti. Santon, salolom sartin ni vali bikim drone na biotini, medok talang una katarawan, rumo de toka. Nakamaramakai. Nakavale usara. Sa totoo baka oti na vitalano ni kuwa, da siya masarti ko na sana baka turang orewa, ate kumula na nonda vitalano ni kuwa na sere may berto na raken serenades, ya na maramang ko bas ti ko natabea, na sana baka turang ni tasiri. May baka sa dabuto mo kwento na serea, na nungguy ngandi, and then rongo naman na serongo, may natinia na nonda vitalano, ena kabin isini ko rong binakadina no na vitalano gona non rotu sere na bonga bo ni menro sudu na nunggu ina dingandi nimbulu binaka na nunggu turang maramanita ni sana bak turang nitasir Salu, no more
Sa rongo-rongo vinakandina nanorto ser na vonga vo ni menro sudu kamay tiniti ko nanonda vitala noa en singwe na ni kuwa na sere na nongwe ngandi babi ni vinaka vakalevo na vuvale na istalo mera masoli na vono levo Ireland may tangani da marotaka na nona may ndambi tiko bat kikenda en singwe na ni kuwa may tala no tu weekenda tiko vuna na nero sere tiko vuna vitala no na sere menandra kena sere neides kami tiniangono no tu sere na wekanda ene sana bakturango na itasire na bonua vasukina may natabea mina bale sara bikem ni nabe wakani ene siga ni mataka na ngono batal ngango ena na ngande tikini Scotland ena sema tikumikina o serima tawake ena nona na may wasetiko na nona tambana talanga ni daka na nonta marama ni da onrobe ongo na mada ke den goer na may sema tiko era nongo programa na nonta marama ni toke marama i toke era satiko may bolatangani era na may wasetiko na non ritala no te ko busar ngani ko me bani na mataka ni singa tambo saba ko mo dan bikim ni kalonga tiko nga dokter ti na no ni vengar doni vengarabi Los Angeles California Amerika ni mo demanda do mo Canada um Wakabulutik goberto na bubale na kin ke na Maharaj sema tikumengo o Christine kin nakvalevu tadingu naknavika kerto keda na lenu songo na fika may Alberta na koro turango Edmonton may Canada o sabaka bulati ko yani wikim ni keda kabaka binibinaka na songo tutoka baka dori ena mo ni madawa sawati loloman bimbi mo toka